hi kan ngai to hun to zo adik tak chuan voi nia hian arap tha heroin an man thi ke je som thum panga ni kuman man kumina chon ke som riat vel boran ti to mi an man lo hi eng ang fakawin nge rap thak don chu tiang ram om chu kan ni kan ka in surrender ngai tho tu don chu mi le wang chuan voi nia hian en chin ti man kan ni lova kan sa po zalen na nei chun na bolong na turatan hian ko chaka at ne bang he state pakhat hian congress parties sa ko zalen na vong him tlat tu preamble of the John Tokobin kan sorkarang ti basin election kan fight na leni katilai kan an boruak hi akang ema zoram dung le wangi social media manginan choma kan ngam lo ni kan ngam mi lo ta cho kan hanin thlang ta MLA nga viau tura kan ngai lai kan MLA patni chau kha an tling tamaya pudwa le puan ru lal herlia ta chuan in thalai boruak lian mai kha khongai om tak o ti kha karil ro chan oma samni le pariat election kan han machon le a an boruak lian le ma poster war te phei chuan an ro puyeni kholaya in zar phar an thiama kan ne don lowa kan ngai ni samni pariat po khan thui taka kha chuan ma se kan han kal chho de un le ka tlemin han zui chho tan ta a ta ka chuan congress boruak karon lian ta le a ta chuan an ni thalai nan bo thalai tena ramta na thatu nian riat an president kha chief minister tan po du tu sang tak kan phak reng lo alet engo za ta sang an ni a kan anin thlang ta taka vote lo lang a chuan MLA patni chia an nei le ni ta chuan in president pu dua le pulian tlinga helai south one a hena tlinga pu dua kha west one a tlinga ni ta chuan in khati lai khan thalai khan an bo na se ma thalai vote kha MLA bial dang zong akhana thok ta lo nge nianga bial ni deuh chaw akhana tho ti te kha ngai tu na chuan oma ngai tu thiam har kho mai sam ni le pathum kan anin thlang le a social media lama chuan an chak ngai tho in an chak ma kan phalo khop moya ati dana po a strategy a point kan phak lo ma song kan om ve na huna ten te phei chuan flag war kan ngam lo ni ta chuan tum chu an lian le mai a kan tia MLA pon nga le don ani hi kan tia ni sam ni som pathum khan kan hanin thlang ta congress khan MLA som thum le pali kan nei chhota a thum ni tang khan ta chuan ZNP chu van doi thak takin an artel kon ta ni chu tiang chu boruak swing kwal chhodan khan ya chu thiam har khop maya thalai boruak hi lianin ro vote lama thil ati thei via wani chuan MLA tam tak nei to thin tur om angalanga khan be sei kha an phalo thina tu da hian engen an don chu ka soi thiam haulo amaro chu thalai te hoi her a hian tam tak hi chuan din an du nge yang ma se nu le pa op na noi la om tam tak kan yawang hian nu le pa ten thaturan ti lampang hi kan pan tam zo kem o ti ro hi chu hun kal to tang kha chon ka ngai to thi le ni china khan pastor tu soi kha kan soya poi mo taber mai chu foreigners tin ram dang atang kan raman control kan lawani awang chu India mi po ni lo Mizoram mi po ni lo khoi mi te na mo du zo man ron soya he election a sum le pai sum pai thil de na thei to paron che tur om anga lang te hi zoram mi puitan hen avan doi thak ani
achan chu zoram mi puiten kan ho tu tur chu kan thang tur ani India mi po ni lo India Mizoram mi po ni lo tena khoi mun na tangai mo on nei hi chu Mizo te tan hian a tlom thak tak mi wa chia le thakhian na kan nia lalpan eng kim kan tan ada a chum te chu kan hai chuang vek voinia hian kan ram throi tu thatu dia kan ngai chu am mi pui te hian ram mi pui te kan ngai tu rani chumi ni lova khoi lai foreign ram ma tangai mo min ron sponsor min ti ni chuan kan rama hian engang fakawin nge na kena chuan drug trafficking hian sat don tuna ma hian in an sania avorin an voramin ngai sen tia voi khatan ti to chuan an kirle thei to silava riru na ngoi in kirle thei silavin kan thalai rual ti mit tui tam tak se an om ma ni lo kap thi po khan ki jong khrem ka ti e mai va lalpan he na kal to mai ni ka du ka kir thei to si lo ti chu huna chuan kan om me ka ni MNA fi sang kan ko som ko pariat atanga sang ni pariat an lal khan rui lo som don da atam e ma chu ba ka kan ram chu ngai po hel training te po kha an om ni asria ta ni chu chang la ni lovin ral thoma sum don na te po kha na sa ni chu wang chuanin kan ngai tu ana om tura ta na ka du chu hetiang hi kan ramatang hen re ro se aram mi te hian hetiang ti re thei tu ri kan thang ram dang atanga ron than chuan drugs trafficking he aya na sat chuan tuna ma drugs kal kong nia min thiat lai hian drugs ina chen chil thlat kan ni chuan zoram he kal thui hau lo kan tu le fa te kan ram en kol tu tur te hi ale laman niam vek chuan tin nge nia chu wang chuan helai kan ngai to ngun ngai en chin ti hun to lo kan ram kal dan tur hi eng ti zong in nge ti kan ngai to hun to zo adik tak chuan voin nia hian arap tha heroin an man thi ke je som thum pangani kuman man kumina chon ke som riat vel boran ti to mi an man lo hi eng ang fakawin nge rap thak don chu tiang ram om chu kan ni kan thalai te kan veng him zo don in a lang lo tlat chu mi ni wang chuan beng sika kan ngai to ngai ise en chin ve mai te nga ti mai chin ni lo ti tak kan ngai to ngai ya kan ram chu ami cheng te ngei in kan thloi tu te po kan thlang in kan decide tu rani ram dang atanga kha mi kha chu ti ka ti tia ding tura an ron soi ni chuan ke ni zoram mi puiten huan na chang kan thelo ni chuan kan mabak chu athim khopang ole tuna hian kan rama hian til lo pakhat kan soi to a mania kan kompeng kha na reverend KV thanga soi kha apoi mo ka ti to kha voinia hian India rama hian Christian te kan tamlo makta doi som ni le pasari zet chau kan ni musulman pon tamlo makta doi zani pasari vel chawan ni voinia hian Hindu ri hot thi makta doi sang khat zani chuangan ni chumi te chuan eng tin nge anin sing sak chho ti hi kan ram politics ngai tu ten kan thlir jok tu rani ian chin ven ti manani to lo mani lo ka kan sia mani lo ka chuan kirodi lal mina khan Raja Sabha khan nge ni ahan move ta ka chu uniform civil code ani uniform civil code bill hi 2020 khan an prepare an buat saya amaro chu kal talo khan ti khan oma mani lo ka mi pui cheng dek nan Raja Sabha nor luta ta chuan in khalai member present atang khan vote an lata a thlop lama somruk pathum in an vote ta thlop lo lama ni thum atlang chiang khop special majority nei thlat chu chuan in India ram mi pui min de kani chu tiang bokin man de lok khan citizenship amendment bill tia sang ni som pakwa kha an pass to a tunai nan man chun zom don keini sa khote nau tan chuan in a hlau om tak zet to chuai la hlau om chu tunai mun me kani
chu chu enge kan ti chuan modi hi atu soi hi en ro amit meng he fi mani amit meng he fi tak zet eng mai chang vak lo akal tur ang chan akal mai voinia po hian akal zel don chu chu enge kan ti chuan voinia hian notice cha na hemi khochak india mar chaka state zong zong Christian ram nen lam alavek klere waron pe a development min ron tiama kan sa ko na chukan khal zo to voini hem BJP hiarin state som le pakhat anei to khochaka hiarin alalak lo om chun chu he mi zo ram he ni Christian ram te pod la vek thei ti cha phailam chan china chuak te kha za na chang kan hriat trong trai mai la Krista lama kan trăng chuang lo man ma kan ti chuan Christian te hi ka du lo Isua zir tir na ngin an nung lo ti Isua Krista ro hi chu ka du ti mathuram ko sena ka lum po khana ina chuanin ado kan chetak chunga lo om kha chung Bible ani chu wangi voinia Mizoram Christian te hian enge kan lau tur kan ti chuan tuna hian achin nan ron te an ron ti an ron tilang to a in sang ni le som ni le pali in thana hian tuna ya tam MP an ho le chuan kan lau we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular line by don to be by thai tur John special majority tool an thei don tlat tu na kon an thei to central akwan ma se state sang te an ma ni ina an pas to sa lo zong pui tur hi an la dai lo mai chawani tuna state song pakatan nei to state song ni le pariat le UT assembly nei ho ne ni chon so pakwa vel an nei mai tunai nan tho pui te nen song parukan ni to chumi an thin huna chuan parliament an pas anga Indira Gandhi hun laya scholar anti scholar state tura an lo puan 42nd amendment hi nor ang chak lia pigam siya tanay chumi tur chuan min ron chibudoya kan huan nuya an halangin min dora nem takin min bia amaro chuan du anti hun sa ko zalen nati an painia chuan nang le ke hian court min chan tu turan nong don to lo high court on to lo supreme court kan ta na nung to lo kan ta na pen don to lo Parliament akani 42nd amendment da scholar ti lai te hian pai hian to chia tudan thil tum hi kan sia tangai tuna hian India ram state tuna Karnataka khim me ya hian in thang le don tuna kon BJP ta sa ni lak le ngei tum tuna hian state pathum palian lak bel le chuan sa kho zalen na da bo tur khuan hian khulama tangena ron tang ngei chuti huna chuan keile nang hian ka sa kho hi ka von reng thei lo mai thei chu kan lau tur ani chu wang chuan voi niang kan strategy tur chana poimo tak zet he Christian ram ne ve lo hian sa kho san len na du tu sa kho san len na ti ngei preamble of the constitution at da lut ngat tu party hi kan choi nun le ngai khulaman tla chia lom tia kan lo nui pui mai henry kan nui hau don lo atop lama chuan ha chang kan thialanga Isua Krista ka phatsan theilo chuan tha kalanga yanga ka thiluang ka thisen luang tur ka ngam lo chuan ka in surrender ngai tho thu don chumi ni wang chuan voinia hian en chin ti man kan ni lova kan sa ko zalen na nei chun na bo lo na turatan hian kho chaka a ne bang he state pakhat hian Congress parties sa ko zalen na vong him tlat tu preamble of the constitution apo 42nd amendment mangala dalu zel tu hi kan choi nun lo chuan nang le ke hian Krista kan zui hi kan ti to palangai mai thei
chu wangin hei hi kan sia ta poimo leng ka sia ole ka soi thui ta riau ka sia ka soi tom don to nga ole kan president hei khulama kalani karinga mania ni somne le pasari a media lunglen komna khan atu soi kha tha ka ti khop maya awang chu reverend KV thanga kan khati minia hun seron mang tu na sai deu khan in ho tu te thu soi sang te kan lo ngai thain kan lo chik thina in tu soi hi pui ting in bel chiana dolani atia kha aro pui ka tia kan ho tu sang te nan soi thina bel chiana dolani voinia hian kan chiar chu do oma khamia tu soi kha kan pui po angai ka ria chu hei yani kakal tum na hi ka ria Mizoram mi pui hruai ka tum na ka hebo kakal tum na kal tura ton tlang ngai te chu pathian le political will mangin ka sutlang boka zuitla kani achan chu ramta na ti tur ka khiat wangani pathian le mi pui nain kan sarkar ngei karing tina soini chu wangin tu na hian throi tu thatak tak kan nia kan president ulal sota kan vice president pupatea kan treasurer umama kan Rebecca ming pum kher soi ngai ka tilawa chung te choni heng mi te kan backupan thei to kan chuang kan sarkar na turatan chan kan ho tu ten na sa taka kan backupa a phai la ya thu kan rona a fu lo deu lai nia kan khia chuan kan soi se langa mai chana nge chu tianga kan kal chuan kan lungrol thei karim lungrol taka kan kal chuan ke ni hi kan ru re la lian sa nen sarkar le thei kan ni ti karim tin chu mai ba ka chuan voinia hian Modi hian ati tum hiti tlang tum tho tho chume ti tlang thei lo na tur tan chuan khulaya parliament a khuan adu tok member MP nei to ma sela state dang ma zawa nakina an pass to no lo pum pui chom tur hi adu khop amu thei lo na tur hian atang na sa tur chu keini Christian state ta hi kan ni nang le ke kan chan lo chuan Christian na hian ra achwa to lawanga missionary hian ziong to lawanga mission field are vek to nga dang le ke hian ti thei kan ni to lawang chuminia chuan kan mangai ngoi kan biak thei si lo Krista tan kan mit tuit langa in lam le thei kan ni to lawang in en chiang angu he sa khozalen na du tu congress 42nd amendment nge ya po sa khozalen na ti preamble da tu hi zoram hian choi moi na chang i releng u adang chin chi an lo voinia kan buro ka hi chon ti ka soi do ne ka lo me Fuzon sien ku nga pro pui ta ka ron se lo le ya ne tu da ya India ram hi na ni de da mai da ne china USA te om lo stela e Christian te ta ne chana se om to ko bang tu na po dia zaman Kashmir anhan doi dan kan se ka an bul tan na ya tuan tu na po ra pula te han han ti le a ha new sa le cho kan mua German te khan chon kha kha an ron bi siam to ni khovela kan Christian ram pui democracy ram hian democracy vak lawa an mu to ni India chumi tu chon ke ni hi voinia tan thei lai hian kan tan ngai le ni ti kha shei la chan ka ringa tin ni thu kan ho du pa so yang khan zui tla kan ye ti kha an dia suta so ya khan do thia tam ni tu ka an nin om ta khop mai tia tu gen wang lai ni khanin a do soi ngai sang lo turin ti kha oma kha kan ho tu de soi mo ka tia ai zon not college sa
robot moi soi kha lo ni le box ya a hoi tha ka dia dir lai na pam ho zia ha ka ti kha na ni na soi le box ya a en hi nge mo dot kan ti ka dia ni dot ka kan ngai pui nang lo de tran ni ka sia su tiang chu kan ram kal dan he ni ya cho wang chuan ni thei to kan chuan poi mo le a kan reverend thu soya khan karil ro ren chu bible khan le ka hei hi van ramat mi tu ren lo kho ve la mi tu ni van ramat chu na ngai to lo di ha ka ngai tu na lo om ngai ni lo we dia ni bible hi bible thu ziak kan chiara kan soya kan piang thar kan thia kha voi ni hin lo kan man tu mi tin min chiar min thir le ne công đàn zong min hai lo Christian moi le chan chin tra be ma hian hon sa thi ti kha la kan sa thi na ni cho ba son voi ye yan political party tin hi mi hian min chiar min thir le na ni ti kha siai la chu da chuan ke ni kan hroi tu te hi Mahatma Gandhi tanga India ram ro pui na tura manin nun lan ngama kal thi kan dia bangin Mizoram po rem na le mon na hen ro pui zia he thala te hen la she don chawa chu mi hen tu party chu gan ni ti jela zam tur kan de lo ti kha kan sia apoi mo cho bang chon huai ta in kan kalanga kan mai thana po chak nge turin chuan hei nge thing puin lai te nia hun tlem lo ma ege mo trong kam ti khat han soi du te nei kan omen slai lung le in than nia mo helai ke ma ni particle phum ang chi chi mo soi du kan om chuan mun ne ong lo ma Soi lu chairman ko nei chu tuna soi ngai khala sia din karam thelu jong gom jong de hiala tuna pu sia pu na soi jong jong tele pu so de na akal de tur ria ti jong ti lo kel tur kan ml som ni pa ne ngai ni ka koi trai kan nen ti